ole poltla khlani som pakhat ni lai ni kan no thleng ta reng mai ole tunlai chu Israel Hezbollah te Syria lamte kan puang na sakhop mai tunchuma po hian kan ngai thladona amai ro chu kan video bulletin nan India defense thu thar hi han mang thung te ang ole kan nge thlak tak tak main min han like sak le liam ula India chuan defense lama mason na tharan nei chho belzel maya Russia Ukraine indona le Israel Hezbollah Israel Hamas indona a tunlai modan wara ral thuam an man tlang lo nang chi le ral thuam tangkai tak tak angte chu tiang chu India chuan alo thli thlai ve renga engral thuam nge tunlai indona modan wara hian engral thuam nge an man na sata engral thuam nge tangkai ti te chu ram rang ten heng indona a an lo zir mek ani ve bok ani chu tiang ani awang chuan India po hian drone lama tran alana sa hle maya kan ria tangin drone hi Russia Ukraine indona hian an ral thuam tlang lon le man na sat ber pol ani a tuna phei chuan drone mangin khaltuam lo drone an ti UAV ang mangten mel ma hun ma an infrastructure te an beina sa hle ani Russia phei hian chuan thijil drone mang hian Ukraine energy infrastructure te an supuak dur ring maya Ukraine chuan power supply lama har satna lian tak an to pha mek rengani chu tiang chuan India po hian mason na rang an kal chho puya tuna India ina an nei thar pakhat chu stealth warship ni in hei hi India chuan hlotling takin Russia tui puya an en china he stealth warship hi INS Tushil ti ani aminga the protector shield tiya vo ania Kaliningrad Russia rama commission ani Indian Navy chuan December ni kwa sang ni somni pali khan Russia khopui pakhat Kaliningrad a he long thar tlang zarna hun hi an buat saya hei hi engwangin nge Russia rama dei an commission ti chuan he long hi Russia ne na tang duna an siam ani wangania he long huai sar tak mai missile satlia tan po ka fu har tur tak mai stealth warship hi guided missile ni in frigate lian thatak hania INS Tushil ni in he huna hian India Defense Minister Rajnath Singh chu atela India mi poimo dang tetelin Russia a sipai ho tu poimo te po antel INS Tushil stealth frigate han bel chiangila hei hi a project a chuan project 1135 ti ming choya tukni in Krivak 3 class frigate ti changtluna ni nge Tushil ti ming hi Sanskrit tong in protector shield ti na hani ton sang thum zakwa ni in a seizong hi metar za som ni panga zetani a speed hi an trail an en chin na chuan not som thum bor vela chakin tuipuya atol purpur thayani metar za som ni panga a sayani chuan ate chhelo hle ti na ni indigenous content ram chung siam India ina a siam component rang helonga hian vo ani a India siam man ruwa helonga hian za asom ni paruk vel man ani abak parsen zong chu Russia ku chuak an ni thung he INS Tushil hian Indian Ocean a Indian Navy te na tho theina atipung sot dona abik takin China PLA Navy China Navy tuipui lama tuna chak taka mala chho mek epnan India chuan helong hi amang tangkai don hle frigates hian Russia le India industry tho ho na hlotling taka entira Naval technology le construction practice lama mason na aphau lang boka ram dang tho puite ne na tho ho na manga India ram ven himna lama thaina ti chak turin malak na zau zok hei hian a keng commissioning a hian India in thenom ram China le Pakistan ten helai ram bial muan na ti chhazong le India himna ti dar thong zonga ha kan ron zau chan let na tur hian helong hi man tangkai tak ni turangai ani INS Tushil tukna hi Kaliningrad a hian kalpuyani a India team ten uluk takin an en fia thina helong sak chung zong hian quality standard kim taka zom mania January sang ni som ni palia tang khan long hi na sa takin en chin voidoi lo en chin lo ni to a factory sea trial te lo kalpui to in ral thuam ka chhuate helonga tanga ral thuam ka chhuate chu ka adikem ti te na athok thaim ti te thlenga en dikani a India team thlenvele operational deployment ata na in pei thu nem nge halo ni to bokani INS Tushil hikum sang hela som paruka contract zia nuwa khan siam tura kalchho pui tran ni in
India le Russia ten hetiang stealth long tuktura inrem na an siam masak berani nge a helong pani na hi buai pui le mekani a nakum sang hil som hi panga hian Indian Navy kuta hlan thei be sayani bok India in tui pui lama theina ati punzel awang hian INS Tushil hian rol poimo tak mai Indian Navy Western Fleet tan akeng chuak thei dona thil tum poimo tak le tui pui lama ven him na lama malak na rang India mathlir ti hlotling turle helai ram bial muan na vongnung turle thenom ram China le Pakistan ten tui pui lama ha kan zo na changle turin helong hi man tangkai takani donani heti lai hian kan thria tangin Jammu and Kashmir chu helpol ten anti boy fo state ral muang lo tak mayani a Pakistan ne na India ram ri ni in Pakistan atanga helpol ten har satna tam takan ron thlen na munani chuti lai chuan Indian Army sipai pakhat Havildar S Subaya Varikunta chu December ni kwa sang ni somni pali khan Punch Jammu and Kashmir line of control LOC an patrol na landmine puak wangin a thi hetil hi mandi sector routine patrolling an nei la ya thlenga ni a heta hian landmine chu arab puak ani hliam na takatuara hemi nu hian damdoi in pan pui ni in heta hian a thita ani Havildar Virukunta Boral na hian sipai White Knights Corps General Officer Commanding GOC chuan zana an hlana GOC White Knights Corps le reng zongzong te chuan area domination patrol kalpuya in pek na sang takne na martar Havildar S Subaya Vikunta chu choimoina an hlana ni hemi chungchanga hian Indian Army chuan ala tan ti chuaka tual chung police te chuan bompuana mun hi chui chiangin thilom dan an chui chianga boruak ala ral muang lo hle ole South Korea lam hi an politics a buai mep hle maya kan thria tangin mani an president chuan martial law apuang ani kha amaro chu darka rukbor vel chawani nuwa parliament chuan an thiat le ngala Korea mi puite ma president hian ngai dam dil na te po ati chuaka anua parliament chuan an president rin tok lo na no confidence motion an move fa amairo chu pharthlak thei ani talawa president hi abang ta hri lovani amairo chu South Korea Justice Ministry chuan president chu jin chua khap thung South Korea Justice Ministry chuan an ram President Yoon Suk Yeol chu karliam ta martial law apuan chungchang chui chian mek ani awangin rampon lama ajin chua khap ni in puanani President Yoon hian martial law puan chungchanga khanan rammi puite hena ngai damadil to a Parliament a eptu ten president ani na atanga pai thlak rutna impeachment motion an pulu tani kha amai ro chu vote thlak ani a pai thlak du tu ten vote an pek klem zo ko wangin pai thlak ani talawa sipai ro rel na kuta hlan theina tur martial law apuan thut chungchanga khan chui zui ani don ti puan ani ya tuna hian an chui zui mek ani Defense Ministry chuan President Yoon hi danang takin Commander in Chief falani chhun zom zel ti apuang boka heti lai hian alaka sipai ho tulung oilo an tam to hle a President ani na atanga bang turanor na po ala omzui zel bok Corruption Investigation Office for High Ranking Official ho tu odong un chuan parliament a hearing nei na President Un hi rampon lama ajin chua khapani thu asoya he panel hi kumsang ni somni pakhata high ranking official president le achung te po huam tela chui tu turadin ani a mase president thu boi siam sak theina thu nei na eron nei tel lo thung he wang hian prosecutor office lama athlen chhon angai don ani martial law puan ani awang khan president Yoon hne na he dan puang tur thuron petu defense minister Hui Kim Yon hian chu man ani to a ani ba ka hian sipai ho tu pathum po suspend ani to bok Country tangin Syria ram chuan boy mep hle maya tuna thu thar bera chuan Israel lam hian Syria hi an labom chhun zom zela kan puantak angkhan Syria a asata sarkarina an tlan chiat san ral thuamte midiglo kuta ral thuam hlo omte alu lo na turin Israel chuan be puyan thlaka Israel mai baka Turkey la US te pon indo thlona mangin ral thuam nu chiate hi an be ve boka Israel chuan nakin loka Syria hian eng sarkar nge ding don ti an soi theilowa Israel ta na hlo om sarkar ron piang chuak thaya indo thlona mangle boru ka tanga Israel bayani lo na turin Syria air base te thlona te missile da na mun te chutiang chuan Israel lakka hlo om theiral thuam angchi te Israel indo thlona te hian an bom cheme kani
chuti lai chuan Syria le Israel inkar buffer zone Yom Kippur in dona atanga buffer zone an lo siam turam ve mai ina oplo tura thutlung an lo siama chuan tuna hian Israel sipai te an lutin helai buffer zone hi an thunun meka Golan Heights chuan chung ni in helai mun kan thunun hi Israel himna atan kan ti mak mo ani ti in Netanyahu chuan a soyani kha Israel Prime Minister Netanyahu chuan Syria tual chung Buaina a chhuan nuwa kumsang khajwa somsari palia Syria nena inram na an lo siam to anga din Golan Heights sa buffer zone chu Israel sipai ten tuna hian an thunun mek ti apuanga Prime Minister Netanyahu hian kum engemaw zat liam ta inrem na an siam to chu a cheta ti soin Syria sipai te chuan an omna hmun te an chua sana wangin Israel sipai ten an lua zuya nga yani ati Israel hian kumsang khajwa somruk pariat Mid East uara khan Golan Heights hi an lo la to a ram rang chuan Syria ramal luta Syria ram chu saka Israel chu an lo pu to a ama ero chu US ero chu an ram rang pu na chu an thlop lo thunga sanghela som pakwa khan Donald Trump chuan helai Golan Heights si Israel ta ani thu anem het thung ani kha Israel sipai te chuan Golan Heights bul hnai Ofania te Khonai Tra te Al Himidia te Samdania Al Garbiye te le Al Khatania hmuna Syria mi cheng te tan thu chuan siam ngala Syria sipai le helpol Hayat Tahrir al-Sham HTS in beina thlenga wangin Israel Defense Force IDF an chet chua ve angaya mipuita ti na tan tum lo thu an soi Islamist helpol HTS in Syria sarkar an paithlak ta ka wang khan Syria ral thuam siam na mun le longren rocket te chu helpol midik lo ko ta alu hlo thon na alian tak zeta Israel sipai ten ma an langa la ni kha Cholnia tanga nimin thleng khan Israel chuan helai hmun hi an la bom reng Israel Foreign Minister Gideon Sar chuan hemi chungchang hi soin kan ngai tu aber chu Israel le Israel mi puita himna ania Israel hian ma po in Syria ram chunga Iran le Lebanon helpol ne na inzom na neiral thuam da na hmun te an lo kap che fo to ani Syria sarkar hian kumsang nila som pathum khan chemical ral thuam kol lo an lo rem ti to a Mase hiang ral thuam engemaw zat hi tuna hian a rukin an lokol an ring thawani Basar al-Assad kha Damascus atang khan atlan chhia atlan chhiat nu lok khan news adar chiam maya a chuana thlona chu ka thla ka ni ti te a thlo chuana thlona chu a che suala a boral ti te kha news viral na sal hlem maya ama ero chu media rang ten an puang chiang zela Kaini channel poina kan lo puan ta kang khan Basar al-Assad chu Russia rama himna zongin aluta Russia sarkar chuan an lo hum him ti ania hei hi nimin lam khan nem nge le zualani Syria President atanga paithlak tak Basar al-Assad le achung kwa te chu achung te chu US ina helpola an puan Islamist Hayat Tahrir al-Sham HTS group ina an ram kho pui Damascus an lak nuwa Russia kho pui Moscow atlan chhia ani President Assad a hit thlo na manga an ram a chua san thu nem nge ni in khoilam nge apan ti atir khan soyani lova a thlo chhuana thlona chu missile manga ka thla ka ni ten video viral chiam mai boka ama ero chu thuthar bera chuan Russia hian him takin om nia soi ani Assad le achung ta chuana thlona hi helpol in Damascus khopui an lak mek lai cholni khan Damascus airport ateng na thlok chuaka Syria tui pui kam lam al waiti bial lam apan nuwa akal konga thlak le thuta hemi nu hian akal na lam chin an hrezui ta lovani kha atira chuan he thlona hi an kap thla anga ngai na po mana mase nimin lam khan Moscow a him takin a thlengti news rang ten an ron nem hetlia Russian news agency chuan hemi chungchang hian nem het bok Russia hi asa ta thlop tu het takani ti kan hreto ome Syria rama hian military base pani Russia hian anei meka asa tan thu nei na achan theina atan Syria ramatual chung indona thlenga sangnele som pakhata indona achu atana tangkhan Russia hi thuk takin lo in rol to asa tan sarkar na achan theina chan po kha Russia hi niya Russia mai ba ka Iran chu thuk takin an in rol bokani kha tuntuma HTS te anron hel tharle nuwa po Russia le Iran chona sa ta hi thayangangin an thlopa ama ero chu HTS te hi andang theilova Puan photo angin HTS 10 Syria an melma berle HTS beiber tu Hezbollah te chu Israel chuan anom na mun indo thlona mangin na takin an suasam saka an ral thuam da that na mun tenen lam tiang chuan Israel indo thlona te chuan an lo phin darna sa to maya
hei wang hian Syria hmuna Hezbollah te hi an chak lo viau mai chu baka Lebanon lama Israel en indona lian takan kalpuya an ho tu pa berna charala te an hnuaya thok commander tam tak Israel chuan an da tha a Hezbollah te an chak lo lai tak ani boka wangin hei wang tak hian HTS te hian advantage thatak an nei pha ta ani HTS hellamina Damascus khopuyan lak nu khanan pol ho tuluber Abu Mohammed al-Golani chuan chu khopuya Umayyad Mos chu atloa mitam takin hlim takin an lo muaka tuna hian Syria rama sarkar thar siam turin an inbuat saya opposition lamle an prime minister ber hi tlan chejinga hian an tel lo hlova prime minister chuan HTS roi tu hi thuron te pe in sarkar thar kalpui dan tura meeting te an naya engtin yan kal chho zel don kan ngai chang zel don nia ole Russia Ukraine indona lama thu thar tam taka oma Israel Hezbollah le Israel Hamas indona lama te po thu thar puan tur tam taka oma amai ro chu khati chin khani mai sela chiang zokin tunlai indona le tunlai khovel chan chin thu thar ber te tlaila mangai thla kan tum le don nia min longai chang le vek don nia ni man nuam vek ole